Biyag ti tao. Adya ka mo Abner. Simple la ti paparamid ko kan ka. Ngam di mo pa imot maaramid ang nasayaat. Pasensya kayo na. Nadagsan mat kami ti kayo ng pabagkat yun. So batik ti dadumay ti dalan Ay na, agpampanunot ka no saan. Apay, umanay ayaday ta nga pagsungrod tayo ti makalawas. Sublyak to na madamdaman nang. Agin na naaklabit. Mapan kaitan. Diyak kaya ta makit-kita nga agtugtugaw ka lang dita. Saan tayo pa yan amigat? No saan mo may sangput dagi di akayo dito'y balay? Awan ti mangmangan. Kanayon na napudot ti ulo yung kanyak. Dita, sumungbat pa'y laang. Mapan mo alaan mo no saan? Sige, mapana ko na nang. Abner apok, sa rinong ti papanam. Iti kabakiran lolo. Mapan ko alam ti kayong imbatik. Ninanag mo ngay. Ada iji balay lolo. Apay, di nakakadwaan aya. Okay lang lolo. Kabalakmat nga urewan kadwak. Inungtan nakakadimanan ti inam. Kung lolo, ng basol kumot ngamin. Talaga akit de nga awan manakdakam ti inam. Basit laabanag, ungtan nakan adagaws. Nila maasyan kin ka, kit nagsingput ka. Naggagat ka pa apaw. Apay matakasta ka aya, Josefa, anak ka. Anyaman ti basol kun aya tatang. Di ka maasyan iti anak mo. Ure no pinanawan na kayo ti aman ni Abner. Padakkilimlat ta kumaan na saya at ti anak yo. Laglagi pa, awan basol ni Abner kan ka. Kunakun kat, day tamanan ti bagayo. Sana nasaya at ti aramidem. Kanayon mo nga ungtan kan bugkawan ti anak mo. Narigat ti mang disiplina iti ubing ita panahon tatang. Ore awan dagas nga aramidem na ungtam latabay. Kasta ka na ti mang disiplina. Ay, bayandak man tatang tamok ter aramidak. Didak isuro at danakam ko. Rhea, anak ko, kita man umanaykin ka to'y bestida ginatang ko. Wow! Magustuwak ti design na ananang. Ala, isuot mo man, takitaag no umanay mutlaan ken ka, anak ko. Sigurado nga umanay kanyak daytoy. Garterize mat. Agyaman nakatagimatang kayo iti bistidak. Anda usarak no makimisa tayo. Siyempre, taadamag ginatang ko para kanyak, anak ko. Ni, kapadpada na matlaang. When taterno nga ron ti ginatang ko. Ti ko nati aglaklako, kat for mother and daughter ka, no? Ay, sigurado nga umapal dagiti gagayam ko. Anya? Nagasot unay ti anak mo, Belinda. Ni, payakas tatin na ibagayo, tatang. Naggapuak nga men, itayan ni manang mo a Josefa. Kadyak magustuhan di trato na kan ni Abner nga anak na. Ungtan kan bugbugkawan na. Masya nakuray makakit-kita kan ni Abner itikas jaya kasasaan na. Ay, day tamot ti Jack kayat ka ni Manang Josefa, tatang. Di na ammo ti makorek. Binagaakmot lang idi na minsan. Tauray ti sangwanan ti adwa tao. Ungtan na ni Abner. Uray lang na ibabain ti anak na itikas jay nga aramidon na. Ay, kanya nga tano, pagadalim langan ni Abner. Ang mayat nga tamot ni Manang Josefa, tatang. Itaan niya aga po adi na kayat. Kat di namat la maasikasaw. Ay ko kasari tayo pa yung umunaan, tatang. Ang mga no ibagan ng agpakalaingak manen. No mayat, o di siya kung timang paadal iti ka anak ka. Uray aglaklako lang iti kumpurme at iti trabaho. Kabailak mo't siguro apagadalan, tatang. Naimbag man ta nakapasyar kayo, lolo. Kumusta kan Rhea, apo?
Nasaya at lata, lolo. Da kayo ngay. Nasaya at aklata. Okay, kumusta mo tayo ti panagadal mo? Siyak titapwa na jay school mi. Ay, talaga analaing ka, Rhea. Saya atem lataat at no maragsakan ni nanang mo. Win lolo. Kasta ti kanayon nga iba kanina ng kanyak. Say-saya atek kano ti panagadal ko. Ta isulaang ti may patawid na kanyak. Sa dino ti papanamsi ka, Abner. Mapanak makipurdiyan, anang. Kit-kita man agad ti maramid iti garden. Mag-enroll ako nito no maya pa nagsisarag. Sayang ti makatawan. Asino, tinangibagakin ka nga ituloy mo ti panagadal mo? Kaya't kumatiagadal iti sentro, nanang. Anya ti maganap mo iti dayta adal-adal. No tulungan nak nga garden, di mayat. Makatulong ka pa'y kanyak. Di kayo madanagan. Sana ka dumawat iti kwarta kada kayo. Di nakpagpungtutan, Abner. Palubusan na mga agadal, nanang. Di mo ipilit ti kayat mo. Ijay garden ti papanam, taagsibog ka iti mula. Mata kay gayam, lolo. Imayak na sibugak kumalag iti mulak anateng. Ayan ni nanang mau. O na di balay, lolo. Kahit apay nga raw nakastra ka. Kaya't ko kumati makipurdiya tapno agda pag-enroll ko. Kan allowance ko no mangrugi ti pasukan. Ngam di nakpalubusan ni nanang. Mala. Bayab ta kasaritak to ni nanang mao. Nakitak ni Abner nga agsangsangit kabayatan ti panagsibong na hindi na minsan. Ay natatang, agdram-drama laeng day tatay nung tak. Ipilit ng tumot ti kayat na. Apay mo takasta, Josepa. Di ka kumamot nagbalin na ulpit iti anak mo Apay aya tatang, anya man ang timpul-pulong day tang Abner kada kayo? Amok ti ugalim. Kita ni Belinda nga ading mo. Dasaya at ti panang padakkel na kanireya nga anak na. Ure mamirmiraot da. Sweet latta iti anak na. Pulo sa jak nangagabi ng kawan na ti anak na. Ikumpara nakman nga minon iti kabsat ko tatang. Di yulaan mo, natangken ti ulo ni Abner. Si kamot lang ti makagapon no apayakas dyan ni Abner ita. Kasanaw kat bugkaw ken ungat akanayaw ti mangmanggagnaken ka. Kaya't kulaeng nga disiplinaan ti anak ko tatang. No daduma, uri awan ar-aramidin na adakes, tamlat tamay. Apay, di ka kadimaasyan iti anak mo. No di mo kabaala na pagadalan, jay kabsat mo, timang paadal ken kuwana. Umay ka man, Tipok ko na nang. Apay ka di, anyat basol ko. Anya timpul-pulong mo kinilolom, Imbaga klang matipod no. Imbaga ka di nakpalubusan na makipurdiya. Di nakululbudan si ka, Pudno ti bagbagak na nang. Apay nga roda kasi ti panagsasaon ni lolom kanya kitay. Ang adagan ka, No kaya't mo ti mapanitayan ni Auntie Belinda. Di mapang ka. Ngam di kan agsubsubli dito balay. Kaya't ko ti makaadal na nang. Para mutlang ka na tayo. Tapno saan tayo itong agrigat. Itong makaadalak ton. Kaya't kayo tulungan. Agtagtagainip ka man, Abner. No kaya't mo ti makatulong. Agtrabaho ka, ijay garden. Basta kaya't ko ti agiskwila na nang. Ay, makam mo kay tibiyag mo. Manipod ita, awanan ti bibiyang kuken ka. Kumusta kan, Abner kaanakan? Nasayat mo Auntie Belinda. Sigurado ka kade, akayat mo ti agnaed dito'y balay mi. Simple lang ti panagbiag mi dito'y kaanakan. Okay lang Auntie. Kaya't ko mati makaadal. Nasaya at mo't no kasta. Tapno saan tayo nga agpapada nga awan adal na. Uray ni Rhea kasinsin mo, disidido mo't dayjay nga agadal. Alala, agi na nakapay nga rod taagluto ak iti pangrabyan tayo kaanakan. Rhea anak, agkuyog kayon iti kasinsin mo nga aginroll wen? No kasta,
Dituyan nga agadal ni Manong Abner, nanang. Wen, tapno asideg iti pagadalan. O sige, agidan kami to nga agenrol. Ket kalpasan ti panagenrolyo sa tay to gumatang iti aramaten yo iti pagadalan. Diyak pay nga minaala ti tangdan ko ket. Ni tatang mumut, awan mut na ipawit na. Okay laang, nanang. Saan kami met nga agap-apura? Agyaman nak unay ta maawatan nak anak ko. Alala, ayabamon ti kasinsin mo. Tamangan tayo. Sigurado mabisinan dayjay. Wen, nanang. Adto para ken ka, Abner. Anya na tamti? Pantalon kan t-shirt mo. Ay, pasensya kan ginatang ko laang daytay ti ukay-ukay. Takayat ko ti makaado. Okay lang, auntie. Tinapatag, ada may suot ko, iji pagadalan. Ay kakita ano kayat mo mutlaang? Tano saan? Isukat ko iti kumarek. Mabalinan na gito, auntie. Kat agyaman ako na eh. Sige. Mutoy nga roden, ta ibabad ko. Nasken ang malabaan ang nasaya at dagita. Naggasat ka unay kaninanang mo, Rhea. Ha? Apay matakas na tinakunam. Wala ta nasingpot ni nanang mukin ka. Agtalubulan kun dito ayan nyo, ngam jakpay nanggag ninungtan na ka. Kasta talaga ni nanang kasinsin. No kasta siguro mat ni nanang ko. Naragsak kami kumaita. Apay, saan ka di asweet ni nanang mukan ka? Kanayon nga agungat. No daduma, kaslay birbirok na ti pangungtan na kanyak. Anya? Amom kasinsin. Kasla ni Auntie Belinda ti inak. Namin nagsingpat kanyak. May gatangan nak iti kawus ko nga oray ukay-ukay lang. Ni nanang pulos. Kasjay at talaga ni nanang ko, Abner. Nasingpot at talaga. Isa naggasat ka kaninanang mo, Rhea. Ala, saan na balin? Addakan dito'y balay. Saan kan amakangag iti bugkaw? Makatawanan tinapalabas, Josepa, anak ko. Talaga kaday nga awan planom amang sarungkar iti anak mo nga agad adal iti sentraw. Ay, awan oras ko, tatang. Sipod nagnaed na Abner iti ayan ti kabsat mo. Di mo pa sinarungkaran. Oray sagpaminsan la kumano isaw. Ay, natatang, desisyon na dayta. Anya kumapay la ti maramidak ngay. Na ato ti pride mo, anak ko. Siyak pa'y kit din tinangato ti pride na itatatang. Laglagi pam asikat ti ina. Dila mabalay na asikat ti agad just para kanya Abner nga anak mo. Ay, natatang, ni may kayo para lang iti dayta abanag. Pangaasiyo ta pumanaw kayon. Ngala, adaken ka. No orayem nga umadayo tirik na ti anak mo ken ka, Josepa. Ay, tatang, naimbag man ta nakapasyar kayo. Ay, wain tao may kayo mo't iliwan Ayan nagiti apukok nga eh. Nga dadapay la iti pagadalan Kumusta matan niya Abner iti puder mo, anak ko? Nasaya at tatang. Awan ti makunakken kwa na ta nagaget. Sana masapol nga ibabaon. Awan ka day, ti nadakdakamat na kin ka, no kailiw na ti inana. Adda dagiti gundaway, amanggag ko apagsarsaritaan da iti kasinsin na ti maipapan iti dayta abanag, tatang. Kailiw na kanon ti inana. So, pinadas ko nga inawagan ni Manang Josefa. Di na mo sungsungbatan ti awag ko. Nakasaritak ni Manang Mao, sakbay ngay mayak dito. Talaga di na kaya tasarungkaran ti anak na. Una yan ni Manang. Makatawanan ni Abner dito'y balay. Ang uray na minsan, di na pa'y sinarungkaran mo't. Tsak ambo ko ni Manang Mao, anak. Sa bali ti ugali na. Sa pala kumataawan to ti pagbabawyan na iti kasi nga aramidin na.
Nanang, adda project mi. Dahito tilistaan dagiti gatangan mi, oh. Sige, sige. Sika ngay, Abner. Amangan no addamot ti ipagatang mo. Awan pa yan, ti. Sigurado ka kade. No ada ka sa pulam, di ka agbabain amang ibaga kanya, kwan. Waran, ti. Kat agyaman ako na iti sakripisyo yu kanya. Uray kaanakandak lang. Ala, okay lang kanya. Naipakita mo't a-deserving ka. Sa isaya atom ti panagadal mo kaanakan. Tauray kas dyan ni nanang mo, lalaingam latta. Adda kami kada lolo ken uncle mo amang suportaken ka. Tapno maragpat mo dagiti arapaap mo. Kalpasan tiin nam atawan. Aggraduar ka mutlaangan kasinsin. Congrats manan. Agdamot laangan ti engineer iti pamilya tayo. Wan ano may pasak ti board exam ko, Rhea kasinsin. Si kapay mo't. Kabaalam day ta. Sapay la ko maa. Tapno makasubali takmot kadagiti tulong ti pamilyam kanyak. Saan mo't nagdaw-dawat dananang kantatang iti kasukat dagita atulong. Kan may sa, kaanakan da ka. Iso arumbang la atulungan da ka, kasinsin. Ore kaskasano. Nariknak ti panangipatag ti may nga ina, babaan ka ni Auntie Belinda. Kurang nalangan kat nanang matan ti awag mo kan kuanaan niya. Wan nga rod kasinsin. Mano atawanan tinapalabas ngam di mo pa'y sinarsarungkaran ni nanang mo, Abner. Jakon kaya tamangag ti may papanken kuana, Auntie Belinda. Ala, apay ngay akas tati ibagbagam kaanakan. Itanyaga po. Awan mo't patag ko iti inak. Ay, di ka agsawi ti kasta, kaanakan. Pudno mo tanti. Talagang awan bibiyang na kanya. Amom kaanakan, makamiris tumot siguro ni nanang mo. Saan kon anam naman na mapasamak pa na tanti. Basta da kayon to ti mangimart siya kanya. Ala, saan ang mabalin kaanakan? Ang mga noan niya pa'y ti maibagan ni nanang mo kanyak. Anya ko ma, kat da kayo matinang paadal kanya. Karang iti panawa na kasapulak ti atensyon na. Da kayo titimakder nga inak, ante. Josepa, anak ko. Graduation ni Abner inton bigat. Amo kon tatang, nag-text ni Belinda kanyak. Agkuyog tanto amapan, Saanon tatang? Sa anak ng interesado amapan. At niya kakaday. Mano natawon tinaglabas, gamkasta kalakta. Talaga kaday nga awan bibiyang mo iti anak mo. Awan tupay kunana sa rungkaran nak. No kasta, urayam asarungkaran na kanya Abner. Si kakit di ko mga inaati mang sarungkar kinkwana. Apay asyak ngay? Isua, ta isu ti anak. Abner po, pasensyakan. Yung sana nakaumay ni nanang mo. Okay lang, Lolo. At damat ni Auntie Belinda. Umay man wano saan. Awan na sakit na bakrang ko. Saan ka mapabasol no kasta ti marikrik nam iti inam ita, apo? Ngam di ka kumaagi mulay ti sakit tinakam iti inam mo. Saan tayo man napagsaritaan ti may papaniti dahi ta apanak, Lolo? Kaya't ko ama-enjoy ti graduation ko. Apok. Sikan, timang imarcha iti apo ko yo, tatang. Ray, apayasyak nga Belinda. Uwan tada kayo mo't dito'y tatang. Sa pa'y simple lang ti kawuskaw. Okay lang, day tatatang. Sana balik tayo engineer mo ti marcha yung apo ko yaw. Oh. Ay na. Kaya't nakaya amang imartsakin ka, Abner Apok. Ay, wala, Lolo. Pakaragsakak na ita. Anya nga rodon ti planom ita, Abner kaanakan. Nakagraduar ka mo't. Naipasampayan ti board exam mo. Anda nakita ka hiring, Auntie. Padasak ti ag-apply. No mapag-asatanak,
makatulong akto ka na kayo. Kan planok mo't lang ti agabang. Di kayo madanagan. Kanayunag to timang pasyar ka na kayo. Asidag lang matipagabangak no bilang laeng. Di na kang pampanunutan, kaanakan. Napigsa kami pa yung agtrabaho ka ni uncle mo. No saan nagapo ka na kayo? Saan na ka makapagturpos, anti? Iso nga itata nakapagturpos akon. Panawan maten tapno subalitak ti kinaimbagyo kanyak. Kat, ninanang mo ngay. No kasapulan na titulong. Iso ti umay dito, anti. Anya ti kayat na. Siyak ti mga ayaw ken kuana. Kaanakan, inamlat ta dayjay. Pangaasim, tadi mo gurguraan ni nanang mo. Wan, kanayon ko mo't nga ibagaday taken ka, kaanakan. Pasensya kayo, nanti. Nay, apaw, nagadwa groceries dagitan, Abner, kaanakan. Naala kong ti sweldo kanti. Uwan gaya, enrollment man ni Kasinsin Rhea inton umay alawas. Siya kung timang bayad iti matrikulana, anti. Ay na, kaanakan, saan ang masapol nga aramidom ti kasta? Pangaasiyo ko, ma. Palubusan dak amang subalit ka dagiti sakripisyo yo kanyak. Ala, palubusan ka ang pangaasim. Tabi si taumot ni nanang mo. Busy ak iti trabaho kanti. No kayat na, iso timapan iti pagababangak. Kumusta kayo moten, lolo? Di mo matimpak pa ka mo nga umay kagayam, Abner apok. Kaya't kayo asorpresaan, lolo. Aywan, at naginatang ko ang groceries para ka na kayo. Ay na, naibusa mo ti kwartamon, apok. Saan, lolo? Natalgad ti trabaho kita. Kan dakkel mo't basit ti sweldok. Ay ket, agyaman ak nga ron, apok. Ne, ladawan ko mo't in display iti asi nagtirinaw yo. Tano, ada bisitak. Makita na nga daapok nga inhinyera. Umayak man, tatang. Nay, Jose pa anak ka. Samar ka. Agyaman na, tatang. Papayakan la at ti panagkutong mo. Diyak nga rod amo, tatang. Tawan mo't appetite kon amang mangan. Kun nalaka akon ang mabambanog. Anya, apay ngay. Ikit agpadoktor ka. Wunto, no adan to kwarta, tatang. Ne, adamot gayam naka-display aladawan nyo kini Abner dito'y balayo, tatang. Wine, nabayagan na ita. Italaangan at law mo. Damag ko nga may kano dito'y ayan nyo. Ay, wine. Nangitulo iti groceries. Imbagak mo ita mapanakasarong karan ang agdardaras ka nung amain. Di pa'y simarong karmat ijay balay. Di nakmat pagan anon nga inana. Awan sa amot tanti patig ko iti anak ko, tatang. Dahita ti ibagbagak idikan ka anak ko. Idi ni Abner tagkasapulan iti pamatig mo nga ina. Impaidam mo. Sa ita, sikat agsapol iti pamatig ti may nga anak. Tatang, No imparignam kumaken kwa na ti panangipatig ti may nga ina. Sika kuma, ti aday ti posisyon ni Belinda nga ading mo ita. Ngamen, ni Belinda kabsat mo ti ayan tirik nana. Ta iso ti nakariknaan ay ti pamatag. So, di mo mababalaw jay anak mo. No napatpatag ken kuana ni auntie na ngamsika nga inana. mayat twin displim aladawan nyo iti salas yu, ading. Abom ka day, manang. Ay na, maragsakan unay ni Abner. Tunggal makikita natin, naka-display aladawan na iti salas mi. Ay, no kaya mo ako, alaam ti may sa aladawan ni Abner. Tapno i-display mo, ije balayong. Saanan, ading ko. Kinapudno na. Masaksakita na kita aramidan ni Abner. Ha? Anit kahit mo asawan, manang.
Sarsarungkaran na gayam ni tatang. Ngem di pa'y umaymot ije balay. Apay ngay akas jay. Anak kumot ni Abner. Ngem apay ngay akas laadayo tirik na kanyak. Manang usipa, di mo mababalaw ni Abner. Tadakkel tinagkurangam ken kuana manang. Isuti may sa ama kagapo, no apay nga adayo tirik na ken kaita. Ijak ambo ti aramide ka ading ko. No kasano amasol nitak tinagkurang aken kuana. Ananusam nga ay aywan amana. Aramidem ti amin akabailam. Ta saan basta-basta tinagdalanan ni Abner. Isu nga ipariknam ti panagbabawim kadagi tinagkurangam ken kuana manang. Nanang! Auntie Josepa! Agpakada akon. Adaramidan mi a project kita. Ala anak ko. Agan-anad ka Anya ti kayat maapasarabo, nanang. Saan mo't amasapol nga igatangan na kanak ko? Basta da pasarabok kada kayo. O sige, mapanakon. Bye! Naglailo ti anak mo ken ka ading. Kasta talaga manang. No mayat ti panang padakkel tayo iti anak tayo. Ha? Isu nga iparik na tayo ti pamateg kadagiti anak tayo manang. Tanuan niya ti imula tayo kadakwada. Isumatlaeng ti apiton tayo no dumadakkel da. Pagbababauyak tinararamid ko iti kalabos ading. Ngaman yan. Naladaw san ti amin. Saan pa'y manang? At dapay gundaway mo amang iparik na iti pamateg mo iti anak mo. Nasingpat ni Abner? Iswapat siya. Mapakawan na kadayjay. Mabainak ko mga masidagkan ka anak ko. Tamok nga do tinagbasulak ken nagkurangak ken ka. Ngam kayat ko tagkid daw iti pamakawan ken ka anak ko. Oh, Kailiw ka nga minen. Kayat ka nga arakupen. Kayat ko nga iparik na ti pamateg ti maysa nga inaken ka. Ammo ka naladawon ti amin anak. Ngamikan na kumapay iti gundraway ko. Amang iparik na iti pamateg ko ken ka. Pakawanan na no sika tinang ipapasak iti sakit tinakam ko iti amam. Gapu iti panang panaw na kadatay di. Pagpapapawyak launay dagijay. Sulnita tinagkurang aken ka anak ko. ala. Husto nanang. Di kayo nagsangit. Kinapudlo na kayat ko nga isidir amin nagiti kinaulpit yung kanya kidi. Ngam awan maganap ko no aramidak ti kasta. Kan aminado ak. Nagsakit tinakam ko kada kayo ini. Ngam idi day ta. Tabayat ti panagmature ko. Naamiris ko asa na rumba nga agimula ak iti sakit tinakam kada kayo nga inak. Pagkawanan takmat, no nakipin na tangkanak kada kayo. Na kayo lang tinapuutak ang naganak ko. Isapat-patgan kayo unay, nanang. Ay ayak lang tibagik. Gaputan adlaw ko ng awan patag ko kada kayo edi. Ngamit ha, naragsaka kon. Ngamin, kamaudyanan na. Nangit kumatlangan day ta kada kayo. Nga ipatpatigdak gayam nga anak yun, anang. Anak ko. Patpatgan ka unay. Patpatgan kayo, mat, nanang ko.
Titaw. Sa dino ti ayan ni Cheska, apay adipay laagawin. At dapay lararamidan na iji pagadalan, nanang. Anya pay laang ter aramiden na ijay. Agikatkit din. Ti plano na katilupas na itaatawon ti panagadal na. Tapno sana sayang. Manuabulan laangan kat malpasan ti may nga school year. Duabulan pa'y mutlaang di sikug na, nanang. Mabalin pa'y. Anya mabalin pay nga ibagbagam libe. Pamilya tayo ti imbaba inday di akabsat mo. Awagan man kit di. Ibagam tagawi doon. Sayang ti kwarta iti kastangar aramiden na. Napatpatag ka di ka na kayo ti dayaw ti pamilya tayo. Ngam ti mismo nga anak yo. Naiilawaan ni Cheska. Hindi yo kumamatlaksida na kasta, nanang. Di mo kanunungan ti aramid ti kabsat mo. Tamangan no pati sika kat iraman ko aguraan, libe. Sinayang mo ti adu a sakripisyo may kinimanang mo. Saan ka pa'y analpas iti panagadal mo? Ngam nagpasikog kakit din. Agsardeng kan nga agadal. Lepas ako maitaatawan, nanang. Tapno saan asayang. Talo abulan laangan. Kat malpasan ti school year. Basit pa'y matityan ko, nanang. Saanan? Adula amin. Mangibabain kakit di. Libe, irwar mo dagiti kawas ti kapsat mo. Ha? Apay, nanang? Papanawon tan dito'y balay day ta babae. Imbabain na ti pamilya tayo. Anya? Nanang, pakawanandak kumano na ilaw anak. Ngam ikandak kumapay iti may sagon daway. Tapno sulnitak tinagbiddotak. Diyak kayat amakita ti panagrup-rupam iti daytoy abalay. No si bibiyag pay day di tatangyo. Sigurado apagtalawon na kamulaang. Naimbag pay ni manang mo. Di mo latultuladen ni manang mo alibi. Sala nakirelasyon idi nakapagturpusan. Ngam si kamutan. Ay na, diyak amunuan niya ti sawagkan ka, Cheska. Pakawanandak kumananang. Iso nga ako kusam amin ang akagawaam, tapumanaw kan dito'y balay, Cheska. Diyak kayat ti mangibabain akamang ti pamilya. No kasta, pinagtalaw na ka ti inam? Uwan, Andrew. Kasano nga rodan? No, okay lang kan ka. Agnaadak kumalaangan iti balayo. Diyak pa'y nakasarita dagiti dadakkel ko, may papan iti dahi ta abanag. Awanan ti ang mukha pa na. Ala, makaam mo ditan, Cheska. Agawid tang arudan iti balay. Gusto na Cheska, nanang. Nobiyak. Nasaya at matata nakapasyar ka dito'y balay, may balasang ko. Uwan, nana. Naimbag arabi iyo. Ay, kadamat kadwa masimbang pa tandraw. Tatang, iso ni Cheska. Nobiyak. Agnaid ko man ti nobiyak diti balay. Awan nga minan ti daddo maapapanan na. Dagiti dadakkel na ngay. Pinagtalaw ti inana iti naamuan ta amasikog, tatang. Anya? Anya? Masikog tinobyam ko na, anak ko. Wala nang. Dua bulan ng tisikog na. Ay naapay nga italang nga ibagayo day tangay. 2 bulan mo't gaya man tisikog na. Pasensya kayo, nanang. Tatang. Pero bilang tapalubusan tayo nga agnaad ni Cheska dito balay. Saan nga taas sa pulan nagiti dadakkel na? Ay, sigun kan kwa na, pinagtalaw ka no ti inana. Kaasimot no saan tayo atulungan. Kan may sa, anak tamot ti nakasikog kan kwa na lakay. Uy, namok na ista. Basya anak mo't laeng kan ni Cheska. Madanagan ak laeng ta mga no datanto ti pagpupudutan nagiti dadakkel na no maamuan da pinagnaid ta dito'y balay. Saan mo't siguro, lakay? Kasi mo't tisikog na no saan tayo atulungan. Bala, pag naidin tayo nga rudan dito'y balay. Wen, tapno mabantayan tamot laeng ida. Sa bagay, kasla nasingpit mo't ni Cheska. Iso na lang ta. Ay, una yan ta nailawaan damot tayo ni ti anak ta.
Daditan, iso nga aklunan tayo ti amay. No saan kayo akomportable? Oray agabang kami laangan kini Andro, nana. Ikan na kami laang iti makabulan. Tapno makadiskitar kami iti kwartami. Ay, sana mabalin na kong. Agnaad kayo langan dito'y balay. Tapno mabantayan kayo. Kan tapno saan kayo nga gastos. Agyaman naklaunay, nana. Anya nga roden ti planom ita. Kasano nga iti panagadal mo basang. Ituloy ko kumalat ta, nana. 3 abulan laangan kat malpas kon ti second year college. Masayang anak ngamin. Kabaalam ka di pa, ibalasang ko. Wan, nana. Basit pa'y ti sikug ko. Numalpas ko ti second year college. Agsardengak pa'y. Tapno maipamaysak ti atensyon ko iti anak mi kin ni Andrew. No kasta nga road, masapul nga agpa-check up ka inton bigat. Tapno amu tayo, no anya dagiti rumbang at tumaram a bitamina, Di ka madanagan. Da kami ti makaamu iti kwarta magastos. Agyaman nakmanan, nana. Ken tatang ken nanang meten, tiyawag mo kada kami. Hello, Cheska, ading ko. Kumusta kayo, manang? Ay na, nasaya at mutlata Ay, kailiw kan ading. Uray siyak mo't, manang. Kailiw ka mo't Kat, kumusta ti trato dagiti dadakkel ni Andrew kan ka? Nasaya at itrato da kanyak, manang. Kinapudno na, ninanang na timangkad kadwa kanyak no ada check up ko. Kaslapudpudno nga anak titrato da kanyak, manang. Kasta aya. Kat, ti panagadal mo ngay. Okay mo't lang, manang. Bakasyon mi inton umay alawas. Adda ka di pa allowance mo dita? At dapay, manang. Ikan kay ti kwartam Saanan, manang? Nakababain matkan ka. Amok ayur unungan nyo kini Manong Ricky ti kalay sayo. Wen ngam amok ka sa pulam ti kwarta. Asino ti kasarsaritam libe? Ne, nakayong matgayam nanang. Asino ti kinasaritam iti cellphone mo ko na? Ay kwa, ni Ricky nanang. Agawid ka no dito balay inton umay halawas. Ay, kunaklakit din no ni ading mumanan. I-block mo ti numero dayjay akabsat mo. Kita ta apo ko ta Bertaw. Ay na, kasla ni Andrew mo lang idi ubing. Wen nga rod bakay. Kayong ingas na launay. Ay uwang gayam. Ayan ni Andrew. Apa di mo kadwa. Di mo ka diimbagakan kwa na nagpas ngayon ni Cheska. Jak mat maawagan iti cellphone na. Awan ni Jibalay. Ang mga no nakainom manen. Kadwanan sa manen dagiti barkada na. Wen siguro Dajay pa'y matikunam. Ay, talaga narigat na mabagbagaan dyan akta. Agbalbaliw ko man ata dan putot na. Tijak pa'y kayat. Intugot naman ti motor na. Agmotor lata nga ore na bartag. Ay, bagbagam tuman lakay. Delikado ti kasjeng araramidon na. Pangasim ko tagbalbaliw ka nandraw. Adan putot maungam kasta pala tar aramidam. Day talang matyayan tiragsak ko tatang. Panagkunam ka day kat nasayaat ti kasta nga aramidam. Imbes as sikati kadwa ni Cheska iti ospital iti nagpas ng kayo. Gamawan ka man. Sana bali nagawid akong tatang. Pangaasim. Dumngag ka iti pamagbagamikan ka. Hustaon ti barkada. Nagitikit ni aginam ti pangrunam ita anak ko. Ora jak mo't ida isuksok at tatang. Anya asaan, kat no kasla napatpatag pa iti bisyom kan lagi ti barkadam ngam ti pamilyam. Saan anasaya at ti kasta agalad ti may nga ama anak ko. Baliwam ti kasta nga aramid mo. Agbalbaliw ka kuman. Sa dino manen ti papanam Andrew. Di nakman pakibibiyangan, Cheska. Imbes ngaglaba ka kuma, tani, jak pa'y makalaba. Adda ni nanang. Isun ti mangilabay ti lampin kan nagsukatan ni baby. Anya, Agrobata ka, tanay. Agur oray lagi ti barkada ki di paradaan. pangaasim ta di mo ipilit ti kayat mo.
Tulungan na kumamot ang mga awir iti anak ta. Winto? Saan pa nga itatani? At nangarod pa panak. Anya ka matan. Di mo matan dangdanggan no day pagak. Saan ka matakas tayo dekat? Tapno ibagakan ka niya, Cheska. Barkada kong dagijay, sakbay anaam-am mo ka. No kasta, napatpatagdangam da kami iti anak ta. Kasta ka diti kayat mo apagparangan, Andro. Nay, apa yan, balasang ko. Agsangsangit ka, Mart. Apayakas Jenny Andro nana. Impilit na lata ti Remor. Linapnak ng dinak matani pang pangag di anak yun. Nala, bayam tabagbagaan min tumanan. Ay, talaga nga dawul-wul-wul day dyan nga anak may. Ala, umay kakit din tamangan tayon, wan. Sa anak pa yung mabisin nana. Ay na, sana mabalinti kasta. Masapul amangan ka iti husto nga oras. Tapno damot taraon ni baby. Awan paikit din ganas ko amangan. Kapay tararamidan ni Andro nana. Ala, lipatan pa ilaan tararamidan ti anak may. Di ko maanak yo ti panunutam, Cheska. Kaasay no awan gatasan na ken ka. Iso amanghan ka, wan. Aginroll ka nun ni Cheska inton madamdam halakay. No, anyat ti kayat na suportaran ta bakay. Tanay, saan mo ta kayat ni Andro ti agadal? Wan nga rod saan na sumrek ti adal kan kuana. Gapo iti bisyo kan barkada na. Ay, ang nakam tulat ta siguro, day anak ta. No mangrugit ti klase da Cheska, si kanto pala nga ati makaamoy ti apo ko ta, ta siyakmat tiyang trabaho. Kanya nga rod ngay, wanan anusan ta. Bareng makalpas ni Cheska iti panagadal na. Agrubuat ako nanang, tatang. Nagananad ka balasang ko Adtoy, nayon ti kwartam, balasang kao. Saanan tatang? Adamat inted ni manang ko akwarta. Awatam kit din. Naimbagla kwartam met Di ka agbabain ka na kamay. Kasla anak ti pangibilbilangan miken kan. Tanuan yaman ti pagkurkurangan ti anak miken ka. Da kami, anadakkel na ti mangpunoy ti dayta. Agyaman nakunay kada kayo, tatang, nanang. Ni, anyat aramidam dito irwar ti pagadalan mi manang libi. Talaga ginagarak ti may ditoy. Takayat ko nga ibaga iti personal nga agkalaysa kamin kanimanong mariki. Ha? Kasta ka di? Congrats kada kayo, amanang. Ay na, agyaman naklaunay ading ko. Ay, umay kanto Sana mabalin nga awan kanto. Ni nanang, manang. Ay na, di mo panunutan ti ibaga ni nanang. Basta ti kayat ko. Adda kay ti special nga aldaw ko, ading ko. Makitan tuman, manang. Gumurak kan kano di ka umay. Ikuyog mo ti anak mo tapno makita ni nanang. Bareng maayayo tirik nanan no makita na ti apo ko na ken ka. Di na kami pampansinan ni nanang, manang. Ay na, di mo lata ni kaskaso. Nangato ti pride na. Mano atawunan ti napalabas. Ngam di na pa'y lamaaklon ti nagtungpalang. Agawid kaming salangan, manang. Nalpas matan ti seremonya ti kasaryong. Saan na mabalin? Di kay piagaw-awin. Pangaasim. Anya mo ti kasta nga aramid mon libe. Anya man ang ti pagpungpungtutan nyo ay ananang. Apay adi mo imbagbaga nga imbitado gayam day at Cheska. Siyempre, kabsat ko. Ura niya pa'y tinagbidutan na kabsat ko lata. Kan anak yu lata nanang. No niya man tinapasama kidi, lipatin nyo kuman. Pakawanan yun ti kabsat ko. Mangibabain day at Cheska. Sapay kadua na ti anak na nga imay. Anyalat sawanan dagiti tattao anak kakita kadakwada. Ibagada na sapa si marampiting. Sana bali at agad adal manan ni Cheska nanang. Awan bibiyang ko iti dayta. Kandag iti dadakkel ti nobyo na timang papaadal kan kuana. Awan bibiyang ko iti dayta. Basta nadadaulan ti panagtalag ko kan kuana.
Happy graduation, ading ko. Agyaman lang unay, manang. Nana, tata, agyaman ako na ititulong niyo iti kabsat ko. Awanan yaman na, balasang ko. Pakaragsakan ba iti mang tulong iti kabsat mo, balasang ko. Ay, mababainak nga rod. Tasipod nagpas nga iti kabsat ko. Aging ga itata naggraduaran. Da kayo lat tati mang tultulong kan ko na. Ipagpagapu mi iti apo ko may, tanay. Kas jay mo nga rod anak may. Awan pakibiangan na kadagiti agina. Iso ada kami ti mang pumpuno iti pagkurkurangan di anak may. Ay, huwag gayam. Adain sa gana mi apagsasangwan ni Jebalay. Umay kayo Ay, wana, nana. Anya? Masikog kamanan ko nam, Cheska? Win Andrew. Oo na yun. Ni, apay kasta ti jar mo. Ni nanang naragsakan idi na amuan na ama si Kugap. Ngamsi ka? Kasta ti reaksyon mo? Gastos manan day ta. Ag-apply ka nga minan iti trabaho Nakababain mat kadananang kentatang. No aging gaitakit isudalat ta timang pakan iti pamilyata. Si kangarod tinakaadal. Di si katirubang agtrabaho. Anya? Usaram ti inadal mo tapno da serbina. Anya ti serbi ti inadal mo. No di mo mat i-apply. Anya? Apay, awanan planaw amang ikasar ka ni Cheska, Andrew. Di kamot agdisnudo amang ibaga iti dayta. Saan na masapol dayta, tatang? Anya? Duwanton ti anak yo ka ni Cheska, anak kaw. Agkasar kayo kit din. Sa anak pa yan nakasagana, tatang? Anyan? Duwanton ti putot mo. Ngam saan ka pa'y lagayam anak kasagana? Anya klase ti panagras-rason ti kasta, Andrew. Rabiin nga maawampay ni Andrew. Jak amaw no sa dino man ang tinapanan na. Awan mat-reply na iti-text ko. Inawagam latta ko man Agri-ring ti cellphone na, ngam di namat sumbatan ba kahit. Ay, amangan no nabartek manan. Jak amo Amo na amasikog ni Cheska. Kasta pala ang taaramid na. Naala naman nga may ti sweldo na iti construction. Iso anapan naman invision at ikwarta na. Makangag mananday jay kanyak no agaway. Roseng. Tagtagainip kan sa. Nagmaditi na'y tagtagainap ko lakay. Anya ti tagtagainip mo aya. Ay, wanggayam, nagawid ka din, Andrew. Awan mo't nangag ko nga ungor ti motor si Mangpay. Mga no naturog man ay ni ti ayan ti barkada na. Amumudtan jay anak mo. Agawid no kay kayat na. Ay, ada awag mo. May baro mo ta numero na ito hello? Ay, anak ko! Apay ka day! Ayan ti anak ko! Anya? Saan? Saan na po na ita? Apay, panyat na pasamak. Hindi anak talakay! Awanan! Natayat! Anya! Andrew, apay pinanawan na kami Patip karam ko matipakinakam mo balasan ko. Awanan ti madagkalan dagiti anak ko nga amada natayan ni Andrew. Di ka madanagan. Uray awanan ni Andrew. Tumulong kami latakin ka. Saan na kayo abaybayan kadagiti apo ko may? Apay nga ita ka lang anagawid. Itay pa'y nga urayan ka. Sa dino tinapnapanam aya, kunak man no napan ka nagpa-check up. Kalkalpas lang ti check up ko, nanang. Kat, kumusta ti check up mo? Masikog kamot siguro, nanak ko. Nanang,
Mano atawanan ngagdandan na kayo kiniriki nga asawam. Ngam aging gaita, di dakmat la maipaayanan iti apo ko. Saan tayo nanamnamaan day tananang? Ngamin, siyak tayan ti diferensya. Manon a doktor ti nagpakitaak, kat agpapada ti imbagada. Sa anak, ama ka anak iti uray kaano man. Anya, Sa dinutayan ni Ricky nanang, nakita yo ka di? ay, pimanawan ti asawam anak ko. Anya, Nauma siguro na iti kastoy akasasaad yo. apay a pinalubusan yo a pimanaw. Awan na aramida kanak ko. Linapdak, ngam talaga adisididon ang pumanaw. Naupay siguron kan ka, tadi mo maipaayan iti anak. Anyan. Sa bagay, nabayagan anadlaw ko abimaaw ni Ricky kanyak. Ngambasol ko kaditi kastoy akasasaad ko. Apay naramid na ti kastoy kanyak. Kasanuak pa ita. Ala, aklo naman ti amin, anak ko. Sana bale, tada akmat. Di ka baybayan, anak ko. Itaman pa'y nga umawag ni Nana. Hello, Nanang. Hello, Cheska, anak ko. Kumusta kayon ngay? Kumusta dagiti apo ko? Nasaya at damot, Nanang. Da kayo nga'y, kumusta kayon? Kastoy, malmaldayan ako. No saan ka abisi? Umay munto manipasyar dagiti ubing dito'y balay. Kaya't ko ida makita, anak ko. Ha? Orayan kayo wan. Ay, sige, Nanang. Umay kaming to. Nakaturugan ti apo ko yun, Nanang. Ipaidayo pa'y laang ijay silid. Tapno saan kayo ang mabannog amang ubub ba? Sa anak pa'y mo't anabannog anak ko. Ay nakaayayat dagito'y apo ko. Diyak mailadawan ti kinaragsak ko ang nakakita ka na kwada. Nanang, Kasto'y gayam tirig na ti adda apo ko na. Ay nakaragragsak gayam. agyaman na, tanaaklon nyo matlaangan dagiti apo ko yun, Nanang. Pakawanan na ko, anak ko. Bindot tinaramid ko iti kalabas. Saan amay parbang ti kastyay ngay naramid ko kan ka, anak ko. Nanang, nabayagan anapakawan kayo. Ikarikan ako. Sulnitak tinagkurangak kada kayo. Iso ano mapalin, ikanak ko maitigon daway ko abumawi kada kayo. Babaan iti panangaw-awir ko kadag iti apo ko. Wala nang, mapatganti kayat yo. Anak ko ay agyaman na tasaan na kaginura. Ipatpatag kayo kadag iti apo ko. Ipatpatag da kayo mat, Nanang. Saan nga umda sa rason ti panagbasol ti anak mo tapno laksidan wenno ikulasay mo. Tulongam kit dia mga barwanan tapno mailintag na dagiti bidtot na. Alagagayam ditan ti nagpatinggaan dayta apakasaritaan dito'y drama tayo. Biyag ti tao. Musical scoring Eli Palacio. Ipapaay kada kayo ti YouTube channel Jenna Almoite Drama. Thank you manan kada kayo. God bless iti tunggal maysa. Biyag ti tao. Gino, pumanaw kamin iti dayto abalay. Ha? Apay mo? Jakon ka ba ilan abayadan ti abang mi? Kat papapanawan na kamin ti landlady. Kat, sa di nung aro ti pagnadan nyo iti anak mo. Jak ngarot ang mo, Gino. Nuawan pa panan nyo. Mabalin nyo tagna di balay. Nalawa ti balay mi. Ang mga noad dati maibaga ti inam, Gino.
Siyak ti makamwa makisarita iti ina, kurason. Okay. Sikat ti makaamo, Gino. I-text nak lang nga rod no kano. Tao may kayo sukunan. Nang, iso ni kurason. Nobiyak, agnadan iti anak na diti balay. Tanusandan nga gabang. Agpampanunot ka di anak ko. Anya ka din da ito nga aramidom. Kastoy lang nga mo kapamuspusan, nanang. Tapno sana marigatan tinubyak. Iti silid ko ti pagturugan da. Di kay madanagan. Nada kwartak. Ituloy ko nga iparenovate ti balay. Ay, jakam mo kan ka, Jenalyn. Gino, nanang. Anya kayo matan. Ginalin kayla, Ginalin ganyak mat. Kat may mayat nga rod ti Gino anagan ko. Ay, di mo baliwan tinagan mo. Ta Jenalyn ti husto anagan mo. Kanday ta talaga tinakairwamak nga awag ko kan ka. Ni nanang mat. Una yan da ito nga aramido manak ko. Awan rumba nga pagdanagan nyo. Amo ni Corazon tagluto. Aglaba ka nagdalos. Saan ka di, Corazon? Wala na. Di kay madanagan. Takabayatan ti kaadami iti anak ko dito balayo. Tumulong ak iti trabaho. Oh, nangagyo nanang. Mayat kit di ah. Napnada ka duwa tayo dito balay. Jak maawatan no apay akasta ka anak ko. Nakirelasyon ka iti padam a babae. Kalpasan na, inyawid mo pa'y dito balay. Kat single mampay gayam day chay. Basta yayatak ni Corazon nanang. Pag nga asim di mo ibabain ti pamilya tayo. No si bibiyag day ditatang mo. Sigurado di na magustuhan ti kastangar aramidaw. Siyak tagtrabaho nanang. Siyak ti makamoy ti kanan mi. Kasta ti biyag akayat mo. Uray na idumduma kiti matang nagiti tataw. Okay lang? Tamok mo ta naragsak ti biyag ko nanang. Laglagi pa, anak ko. Saan nga agnanayon day taragsak? Uray pupuutam. Panagrup-ro papay laeng day jay ako rason. Kat madlaw asaan ama pagtalkan. Ay, no apay ngamin asaan ani David tinakirelasyon Pakpakawan mo ta? Di urewawan. Pagan nanok kumamot ni Dya David ngay. Anda ka di pa'y gatas ni ikang anak mo, Corazon. Naibos nga rodan, Gino. Ikan kalangan iti kwarta tas ikati makamwa gumatangan niya. Sigurado ka ka di? Wan, anak mo tanti pang ibilbilang kiti anak mo. Iso napatagan kanyak ni ikang. Agyaman ak unay kadagiti tulong mo kada kami nga agi na, Gino. Awan rumba nga pagyamanam. Ay, wan gayam. Nangan kayo ka din. Saan pa'y? Ninanang ngay. Aday ti salad na. Agbasbasan sa manan. Sige, mangan tayo nga rodan. At daginatang ko na imasama sida. Mangan tayo nanang. Umuna kayon amangan sa anak pa'y amabisin. Agigidan tayo amanganan na. Sa anak akomportable no kasangsangok day ta ako rason. Ninanang mo't makabulan dan dito yung saan kayo pala komportable. Laglagi pam, Jenalyn. Sa anak nga manugot nga agnaed dagita nga agina dito'y balay. Si kalaeng mo't timang ipilpilit iti dayta. No papanawan nyo ida, pumanawak mo't nga roda na nanang. Ay, jak amo no anya timpakpakan dayta babae kan ka. Nanang, ay ayatan mi ditunggal maysa. Ipalagip ko manan babae ka, Jenalyn. Babae ka, anak ko. Kasano nga rod ang maipayan nak iti apo ko no kastalaeng. Ti kayat ko, lalaki ti pakiasawaam. At damot ni ikang nanang. Kasla po ko yun dayjay. Apay, anak mo dayjay? Saan mo't anak ni Corazon iti kinabalasang na dayjay? Ay na, idandanagan ka anak ko. Amangan numasakitan kan tulaeng. Saan nanang? Una yan na ya. Ipasiguradok dayta kada kayo. Kumusta kan, Anthony? Bisilat ta. Nagaduwa pa ka kumikumak nito eh. Sika nga. Okay lang. At pumimpintas ka. Bola. Kitwan mo, kailiw ka nga rin.
Kano magpasentro ka manan? Jak pa'y masigurado no kaano. Awan mo't pagpletek. O di pauitan kay di kwarta tapno na pagplitin. Day off ko itong Sabado. No, okay lang ka. Ang kita na ko may tisigo na pagkikitaan ta. O sige, kayat ko, Anthony. Nay, apay, si kamutan ti mga awir iti anak dadya ako rasom. Adda ngamin napatag nga si kaswan na itananang. Adda si kaswan na, wanaw adda kasi narak na. Adda si kaswan na, nanang. Ol budan na kalaang dadya a babae anak ko. Marikrik nak dayta. Apay matakas na ti ibagbagayo. Ay sus, Di kay ngamin nagpanunot iti negatibo ah. tapno ibagakan ka anak ko. Tunggal awan ka dito ibalay. Adda lalaki a kasarsarita na iti cellphone. Ay, si kalaang ti kaasi no ituloy mo pa ilaang ti makirelasyon kan kwa na nga oray lukluk ko na ka. Sana maaramid ni Corazon ti kasta kanyak, nanang. Ipatpatag mi unay ti tunggal maysa. Di na pa'y maaramid ti makisinakan ka ah. Gaputaan mo na nga adda pa'y ti pakairanudan na. Guston man, nanang. Pangasiyo. Di yu kumamat padaksan ni Corazon na. Mala, addakan ka no patyan na kung no saan. Tinapatag kat imbagak no anya tinakita. Kas inam, jak kayat amasaktan ka iti udin anak ko. Agyamanak itim pasangom amakan, Anthony. Nag-enjoy ka kadi matlaing iti date ta? Una. No, kaya't mo sumurot kalangan kanya. Sa dino. Pwede dagos ko. Tapno anak at wakit yung boarding house ko. Ang mga numaamon ti asawang. Saan ka din ay magakin ka nabayagan na nagsina kami iti asawa. Iso tinangisina kanya. Adamot tong sabali ang pamilya na ita. Sigurado ka kadi? Wen, kan awan pagdanagam. Ta siyak matlang ti makamoy ti kwarta agastusan ta. O sige nga rod, Anthony. Kaano nga ron, nga umakar ka. I-text kanto no kaano. Nanang, napanan ka din ni Corazon. Awan matan iti silid mi. Kan awan dagiti kawas na ijay. Anya, kat ti anak na ngay. Nabati, nanang. Agsangsangit iti silid mi itay. Ngam nakaturugan. Ay, daytan ti bagbagakan ka anak ko. Si murot lakit din iti lalaki akanayon aka video call na. Sana pud no dayta, nanang. Aklo na mo, anak ko. Saan ani Corazon ti parakan ka? Idi pa'y lang nga ibagbagak nga da sa bali aka video call na. Ngamanyat inaramid mo. Binaliwalam laang dagita nga ibagakan ka. Ita, nangibati pa'y iti ubing nga aywanam. Ay managing bubukod da di a tao. Tila ang bagina ti pampanunutan na. Talo atawanan tinapalabas, sipod pinanawan na kadadya ako rason. Talo atawan mutan, asika tinagbalin nga ina ti anak na. Panagkunak, panawanan tapno urnusam ti biyag mo, anak. Kasano ko mga urnusok, nanang? Idi pa'y lang agdat-daton ni David kan ka. Ha? Makirelasyon na kiti padak ka lalaki, nanang? Ay agtal na ka. Anya apadam alalaki. Di ka man nagbalin agraraman. Babae ka, Jen Alin. Uray anyat ar-aramidam. Babae kan tulat ta. Nanang. Nasaya at atao ni David. No iso ti pakiasawaam, awanan ti pagdanagak. Nanang. Masiguradok anapintas to ti masakbayam kenkwan, anak ko. Ala, agkapi ka pa'y, David. Agyaman ak Jenalina. Italangin timpla na kiti kapik ah. Kasta talaga. Kaya't kati asawan na itang aklunan na kon. Kayat mo ka di, wano saan? Kaya't ko lang wala ya. Ura ibagbagada alakyan ka.
Ay ayaten kalata, tilikodan ti kastakin na taom. Mariknakmat nga roday ta. Kat agyaman nak unay. Tanauray nak, David. Ay ayaten ka ngamin na talaga, Jenalyn. Ne, nakariingsan ni Ikang. Ni, huwag ngagpaiso. Ikang! Umay ka dito anak ko! Naglamang matan. Managbabain nga minday tang anak ko, David. Wan nga ron. Si kamot tan titimakdar nga ina ti anak ni Corazon. Kapilita na. Mano atawanan tinapalabas. Ngam di namat umay bisitaan ti anak nan. Nalipatan nan sana namin pinsan ti anak na. Ay na, maragsak anak launay anak ko. Tay naramid mo ti rumbang. Ay, agyaman ako unay kadagiti pa magbagayo kanyak nanang. Anya nga rodan ti plano yo kin ni David ita. Agkalay sa kayo ka din. Agurnong kami pa'y nanang. Ti may papankin ni Ikang ngay. Okay lang ka di kan kwa na. Nanang, nasayata tao ni David. Napanagnakak day takan kwa na. Kulak tumo ngamin kan ka anak ko. Kayat ko launay ngagbalin ang manugang. Tanasingpet kan nagagat ni David. Narabyan ka manin anagawid, Anthony. Anya ka kadi Corazon. Imbagakmat kan ka nga ag-overtime kami ita. Kastamot din na ka na yun. Awan pa yun oras mo kanya. Agulibag ka man to ni, namanugak. Oh, nakaluto ka din. Itay pa yan. Lukas tangaro, dagi dasarkan tamangantan. Mabisin ako na yan. Agpilis ka nga umuna. Kalpasan na. Sumurot kanton iji kusina. Anya ti plano yo anak ko. Pagadalin yo kadi pa iti kolehiyo ni Ikang. Nanang, ikarigatan mi apagadalan. Pagadalan mi idadwa. Ni Ikang kan ti anak mi kan ni David. Kaasimot ni Ikang no saan mi apagadalan. Ay, kaasimot day ubing. Mano at awanan tinapalabas. Nga maging gaita. Di mo lasarungkaran ng tipudno nga inana. At datayo mata pamilya na nanang. Datayon timang sulnit kadagiti pagkurkurangan ni Corazon. Tapno sana kaasi ni Ikang. Patsa kadumtang tumatla ang tal daw amalagip ni Corazon ti anak na nga impati na kanyak. Kumusta nga ti resulta ti entrance exam mo, Ikang anak ko? Nakapasaak nanang. Naka-applyak mo din iti scholarship ko. Barang mapagasatak. Ay na, congratulations nga ron anak kong. Agyaman nak nanang. Aywan, ni ating ko Rachel. Saan ka di pa yung nagawin? Saan pa nga ron? Anda ka no practice da iji pagadalan da anak ko. O sige, tasukunag to iji pagadalan da nanang. Congratulations anak ko! Naipasam ti board exam mo, Ikang! Congrats anak ko. Agyaman na kunay nanang, tatang. Ado unay tinaitulong yu kanyak. Agyaman na kiti pa nang ipatag yu kanyak. Manipod basitak. Ada kayo lata ng supsuporta kanyak. Bayat ti pa nagdakkel ko. Didak binaybayan. Uray sana ada kayo tipod no adadakkel ko. Nariknak no kasano ti panang ipatagyo kanyak. Iso nga utang ko ti amin kada kayo. Anyat orasan ngam di mat agawid di asawa manak ko. Jakmat nga ron maawagan ti imbati na cellphone na nanang. Anya, kasano nga road ang makontak mo nga ay. Ni, ada mo awag nanang. Mabitla nga. Hello? Asino day toy? Hello, Maray! Ni Lauro na ito! Intaray mi ni Pari David dito ospital. Na kami dito emergency. Kalata si Makiti Chan na. Kalingatan. O sige, bye! Nanang,
Apay ka no. Asino timawag anak ko? Mapantay mo di ospital. Itamot lang. Anyat na pasamag ka ni tatang nanang. Nas ka na maopera ni tatang mo iti kabita na panawan, ikang. Anya, diyak ka muna niya teramidag. Dakkel ti mabayadan, kat awam mo ti dakkel nga urnong mi. Tumulong ak iti magastos, nanang. Ay, agyaman ak narod no kasta, anak ko. Mano ti kasapulan nyo. Ibagayo ti itid ko adagos. Ay na, nakababain pa ikit din kan ka, anak ko. Okay laang kanyak day tananang. Panawan matan, tapno bumawi akmat iti ado a sakripisyo yu kanyak. Saldino tinagapwam, korason. Napan ko impa-check up ti anak taan. Sa dino kumapay. Kunak mo tasakbaya pumanawak kat naplansan ti uniform ko. Nakulang-kulang mo ti badok. Aggurigur nga rod ti anak ta. Diyak maisa parang aramiden day ta. Bambantayak ti anak ta. Dito sumungpat pa'y laing. Di mo ka di maawatan timbagak. Impa-check up ko ti anak ta. Taggurigur ka nga rod. Di nagsumba-sumbata na kasta. Laglagi pa masakti mang pakpakan kan ka. Nukas tamot lagayam. Panawan kan. Nalabosan ti kastang aramidam. O diwan. Pumanaw ka no pumanaw ka. Isumit lagayam nga insukat nakatim mo ng asawam. Takasta ti ugalim. Awanan, tado payasaw. Ala, ako kusa maamin na nagamit yo iti anak mo, tapumanaw kayon. Isumat lang awan may tultulong yung kanyak. Padagisin kayo lang kanyak. Kumustang tirik na, David, lakahi. Dakkel samot tanti bayadan tayo dito ospital bakat. Binayadan ni Ikang ti Daduma. Anya? Napilitan na ka nangawat iti kwarta. Tawan mo ton pangalaak. Kurang ti urnong tayo lakay. Binaybay anak na takuman bakat. Di ka kumamatag sao iti kasta Agpaimbag kakit di tapno makaawitan. Sa dino tayo na Rachel kanikang. Ni Rachel, ada klase na ita. Kat nimot Ikang, napanan nagtrabaho. Sigurado nga umay nakasarungkaran intun madamdama day jay. Anya ti ko na ti doktor. Makaawid ka di ti asawa, manak ko. Ma-discharge intun bigat nanang. Ituloy na tagpaimbag diti balay. Nasaya at nga rod no kasta. Rugyak nga roden ti agdalos. Tapno na dalos ti balay ang masangputan na. Sige nga rod nanang, tay turog ko manmat. Tani, manual dawon nga awan turog ko. Sige laang. Agi na nakamutan ako. Siyak pa'y laang ti makaamo iti trabaho dito'y balay. Ituloy mo tagpaimbag diti balay ko na ti doktor mo, lakay. Agyaman na kitianos mo ang mga asikaso kanyak bakat. Rumbang laan nga asikasuan ka, taasawa ka kat nga rod, David. Ang mga nunatay matan nagitimula kiti garden. Adda ni manong mga asikaso ka dagijay. Isungawan ti rumbang nga pagdanagam. Nasaya at matngarod no kasta. Sayang dagi jay. Sapay dakkel ti gastos tayo iti similya. Ganda dumapay. Inak to bisitaan no madamdama lakay. Tao po! Ni, Ni. ada tao. Mabit lang lakaya. Inak kita no asino dayjay. Korason, Kumusta kayon? Kumusta ti anak ko? anyat napasamakan ka. Apay akastamot ng tilangham. Kimutong kan ngimisit ka. Daksang gasat. Tanaulpit ti lalaki ang simurutak. Janalin. Anya, Sapay na kumata mapakawanak iti inaramit ko iti. Amok anadagsan ti nagbasulak. Ngampatyak ang mapakawanak. nabayagan na napakawan ka, Korason. No kaya't makita ni Ikang, awagak, tao may dito'y balay, kalpasan ti duty na. No kasta, saanan nga agnanaad ni Ikang dito eh. Agab-abang iti kabangibang nga ili. Taasidag ngamin ijay tayan ti trabaho na. Kasta gayam. Agtrab-trabaho gayam ang ti anak ko. Kailiw ko ang makita ti anak ko. O sige, Korason, awagak ni Ikang no madamdama. Nakiasawa kamot gayaman. Wen, anda may isa nga anak mi kan ni David.
Kat, kumusta nga'y tinakiasawaan? Awan makunak iti asawa, gaputa na saya tatao ni David. Kinapudno na. Tinulungan nak anang paadal iti anak mo. Agyaman na kiti sakripisyo para iti anak ko. Iti likodan ti dakas nga inaramid ko. Kat impatagyo ti anak ko. Gaputa day tati may parbeng korason. Ti basol mo kat sana basol ti anak mo. Ado tinagkurangak iti anak ko. Managing bubukudak nga ina. Tila ang pagragsakak ti pinanunot ko iti. Jak pinanunot ti masakbayan ni Ikang. Pinanawak ti anak ko. Kumusta kan Ikang anak ko? Nana, Wan siyak daytoy. Kailiw ka una yan anak ko. Sapay la ko mata sa anak akagora. kailiw kayo matan. Mano atawan nga inururay ko ti panagsubliyo. Pagbababayak tinaramid ko. Ti panang panaw ko kan kaiti. Ala, lipatan yun dayta, nanang. Di kay kayat asidiran. Ngamin, kap-kap nakaktiimpay da nanang Jenalyn kan tatang David na pamatag kanyak. Namnabsugak iti pamatag manipod kadakwada. Ba nag-apagyamanak launay. Ta saan da ka binaybayan anak ko. Kat awan ti amok apapanan mi. Iso anak panunot mi ti agsubli dito'y lugar tayo. Nagsina kami ngaminan iti lalaki anak ki asawa. Naulpit launay ni tatam nga Anthony kanya. Adu atawan nga inan-anusak ti kinaulpit na kanya. Ngumdimtangan ti puntuan na umaak. Iso ang pinanawan min. Alang arod nanang. Agnad kayo iti pagababangak nga apartment. Saan pa ngamin analpas ti balay nga ipatpatakder ko. Sige anak ko. Katagyaman ak unay. Tasaan nak akagura anak ko. Kas may sa nga ina, di mo ipasa iti sabali ti responsibilidad mo iti anak mo. Panunutam kit di tagbali na masakbayan na, saan katatibukod mo abagitik, ikam iti importansya. Alagagayam, di tan tinagpatinggaan day tapakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag. Di tao. Musical scoring. Eli Palacio. Ipapaay kada kayo to YouTube channel Jenna Almoite Drama. Salamat manen kada kayo amin. Nya po Diyos timang bendisyon kan mang trabay iti tunggal maysa. Biyag. Di tao. Ay, anyaman nga tati masidan. Ibagam na niya ti kayat mo. Tasya kung tagluto manang. Adda ka di pa'y nabati a karne ti baka iti ref. Adda ng basit laang manang. Kurang akagudo a kilo day jay. Nala, iso lang arodan ti lutuam. Mayunam itinatang. Ano sam tagluto tanya ngay kada kami mula nga gasawa taggasgastos iti dayto abalay. Agluto ak nga rudan manang. Ala, agawam nga ro tagluto tani, mabisina kon. Ay, kastoy ka din nakanayon lakay. Apay maranaya bakay. Kasanumot ngamin, datalaang taggasgastos iti dayto abalay. Awan anak tangam adamat kabsat kan ka nakakapakpakanan ta. Apay nga minasan ngagtrabaho ti kabsat mo. Idi pa'y lapang panggagak nga may na. Di mo mangrik na. Idiritso mga min nga ibagakin ko na. Awan mga sikaso iti anak ko. Kunanan tumanan O di ibagam ada tati makaamo iti anak na. Agabrod kit din. Tapno makatulong mat di ti balay. Saan mo tamabalay na data akanayon timang palamot kanakwada nga gina. So akasaritam to di kabsat mo. Agkape-kape manang. Ado'y titinimplak akabim. Ay, hagyaman nak. Manang, adda ko maibagakan ka. Uray siya, kada kumamot lakayat ko nga ibagakan ka. Ngam sikapay ti umuna. Anya ti ibagam? Kayat ko kumati agabrod. Tapno makatulong ak kada kayo kinibayaw. Ni,
Day tamot lang kumatibagakan ka. Ay nanas ka nagtrabaho ka. Tasaan mo't mabalin ada kami timang palamot kada kayo iti anak mo itag nanayon. Wan manang, ngam, okay lang ka din no ibatik niya na kada kayo. Kawan da kami iti asawak ti makamo iti anak mo. Ikuyog mo ije palengke no awan klase na. Agyaman nak manang, Apay, ada mo mapagaplaya maya. Tanawan ibirukan ka. adan nakasaritak na agency manang. Nay kaagawa nga rin ti mangilakat ka dagiti papeles mo Tapno maka-abroad ka matan, Mildred. Apay panawan nak ngay nanang. Para iti masakbayam ti aramida kanak ko. Asino nga rin ti mangitulod ka na kiji pagadalan no awan ka. Kan mangsukon kanyak. At dadaan tim Elisa ken uncle mo Arubin. Diyak kayat. Hmm? Da kami ti mangitulod kan kay di pagadalan niya na. Ala, tumakdar ka di tatagrubot tayon. Anan anak, saan ka pa'y laang maitulod ita? Adda na patig alakad ko. Diyak kayat nanang. Yana, may sa kumalaang tisaw. Tumakdar ka di tantan Mapanan ti oras. Agla ko kami pa kanya angkal mo, ije pala yung kenton madamdama. Nakaturog niya naman ng agrubuan akon. Nala, aganad ka iti pa nagbiyahem. Di mo liplipatan ti nagsaritaan ta Wan manang, agpawitak to apaman amaalak ti sweldo. Basta da kayo kumati makaamo iti anak ko Di ko mabaybayan. Wen, amok daytan. Sana masapul nga ulit-ulitam nga ibagbaga. Apay, anyat pagkungkunaam kada kami. Di mi ammo tararamidan me. Kaslama dit erik nak amang panaw iti anak ko. Awan rumba nga pagdanagam. Saan nga agbisin ti anak mo, kabayatan ti kaadda na iti pudermi nga agasawa. Agyaman nak no kasta manang. Ala, agrubatak nga rudan. Amangan no makariing niya na. Kat agsangit no makita na ti ipapanaw ko. Addaak man nandito'y tambayan dagiti padak a Pilipino. Agrara na kami dito'y tunggal day off me. Mildred, Ha? Jimmy? kunaktupay ka ta si Kareta. Itay pa alas-lasinan ka. Dandanit di ka nabigbiga. Dakkel tinagbaliwam Nakutong kay di high school tayo. Ngamlimok magkamatan. Gagangay nan sa mapanon ti edad. Nabayag kan samatan dito'y abroad. Medyo. Nasurok ali maatawan ko dito yan. Si Kangay. Awan pa'y makatawan ko. 6 months ko pa'y laang dito'y, Jimmy. Kasta ka di. Jack niya na maamakita ka man na. Kat dito'y pa'y abroad. Aywan, adda ginatang ko ito'y amerienda. Oh, ito'y. Sana makanti ka sa pulak. No di ka ti FB account mo kuma. Ah? Sa anak namin nga active ka na yun iti social media. Man-manulaing. Ngamit parag kunak. Active akon ka na yun. No maalak lakit iti FB account mo. Anya? Kat, anya ngay. Nagpauitan, di kapsat mo. Inton sumaruno alawas kanupay lakay. Nagbayagan ngay, kat na'y kasapulan tayon ti kwarta. Saan kanupay man nagsweldo? Siguraduan na nga rod nga agpauit adagos no makaswil daw. Wen, amo na daytan. Tadata ka nga ron ti mga asikaso iti anak na. Naibusan ti allowance ko, Auntie Elisa. Kanya nga ron ti maramidak no naibusan. Kuna ngamin ni nanang abumulodak pay lakada kayo. Bayadan nanto kano. Ay na, ano sampay laang tanay awam matpawit jainam. Mabalin ka di ang mga laak-laangan iti sabaan na linta. Ta iso ti balon ko iji pagadalan, Auntie. Mga lakangan may salang Di mo manan ibusan, tanay. Awan makukwarta tayo. Uray tadadak kala sa badagi jay. Wen, Auntie. At dahil may nagsingir itay iti pwesto, bakit?
Asino? Minana si Mang. Agreklamo ta saan kanupay anabayadan tinateng na ket 5 bulan ang tinapalabas. Talaga mo, dadya bakit? Di makauray mo. So, nakaungita kita eh. Anya nga tanong sardeng tan tinegosyo ta bakit? Ay, sana mabalin. Bayadan ta pa nga umuna dagiti utang ta. Sigurado ka matunda tano'y tarayan ta. Madamot ti ipaw-paw ni Mildred na kwarta. Sulangan ti ibayad ta ah. Itan niya pala agapong agbampannog tangag trabaho nga eh. Agyamanak, tinaklon nakmatlangan, Mildred. Wan, Jimmy, makatawanan nga agdat-daton ka kanya. Panag ko na, kat panawanan tapno aklonan ka. Kasano? Agawid ka itaatawan? Wan, agbakasyonak, Jimmy. Si Kangay? Agawid ak matan iti mabiit. Diya ako nagsubli dito abroad. Taag negosyo akon. Kamaudyanan na nakabayad tamutlangan iti utang tabakag. Naimbag ko nam tadaempaw itchikabsat ko. Kastoy gayam tirik na. No, adna may paw-paw ita kwarta. Kat anya ngayon ti sumaro na ayornungan talakay. No ngay lugan man. Sige, ibagak nga rod itikabsat ko tay renyo na ti kontrata na. Wait. Sana mabalin nga agawid ni Mildred. Talay, awan pailat lugan ta. Lakay, kasanungay. Agawid mo kanon ni Mildred inton umay abulan. Anya? Kan adamo gaya man nobyo na. Kadwa na kanong agawid tayam amo na kadata. No kasta makiasawa manan. Diyak mo ano niya ti plano na mo titibiyag na. Makiasawa man siguro na. Kat inton masikugan, itarayan damanan. Natangken ti ulo na talaga. Saan ngagnak-nakam? Kano laang idi high school kayo kin ni Jimmy anya balasan ko. Wan nga rod, nana. Nagpartak ti panaglabas ti Aldaw. Bumakbakit matanda tao. Kat, adda ka di pa'y plano nga agsubli jay abroad. Wan ko mga rod, nana. No kayat mo. Di oray ag nauden ti anak mo dito'y balay. Tapno at damot kadkadwak. Awan mo't ngamin ti apukok. Ha? Di ka madanagan. Tadyak baybayan ti anak mo. Sige, nana. Pagsaritaan minto kini Jimmy ti may papan iti day taabanag. Ni Jimmy matakadwang Mildred. Iso tinobyok manang. Anya? Kinapudno na, ijay abroad tinagkitaan mi. Anya? Wan manang, ngam saanan nga agsubli ijay abroad. Kat si Kangay. Anya ti planom? Agsubli aklat na manang. Urnusak lang ang dagiti papeles ni Yana. Ha? Papeles nga? Ag-transfer ni Yana iti pagadalan. Ag naud iti ayanda Jimmy manang. Anya? Manipod ita. Dito yung tibalay mo yan awan. Wen Lola? Balay ni Uncle mo Jimmy da ito'y. Iso abalay mo matan tamay kadwan nga amam ti anak ko. Agyaman nak welcome diti balayo, Lola. Di ka matanagan. Tanoadda ka manan iti abroad. Saan mi abaybay ang ti anak mo? Agyamanak Jimmy. Di ka madanagan. Taagawid akton kalpasan ti sumaruno a kontrata. Sige, sikat ti maka mo. Tapno agdeden na tayon, kalpasan ti kalay satan to. Natang manen ti masida. Awan karne. Ay kataganos ka, alakay. Awan nga rod maramidan tayo. Awan mo't tan dyan negosyo ta. Kan awanan namnamaan ta nga ipawit ni Mildred. No apay ngamin ngay manugot kang agnaad ti kanakam iti ayan tinobyo na. Awanan isunan ti mairano di ti sweldo di kamsat mo. Tapos siyempre, aday jayan ti anak na. Jak nga rod na lapdan. Jak kumakayat angam nagpilit damot. Masapol nga agsubli di ka anakam di ti balay, Elisa.
Umay kuyawid ni Yana, Jimmy. Ha? Apay manang? Kaanakak ni Yana. Dakdakkel ti karbangak iti kaanakak ngamda kayo. Nagsaritaan min ka ni Mildred day tamanang. Ante, adda kayo magkayam. Wan, tao may kayawid kaanakan. Agawid tanwan. Dito yan ti pag naadak, anti. Anya, delikado ka ditoy. Saan da ka kabagyan ditoy? Amangan man niya ti mapasamak kan ka. Nasingpat mat da Uncle Jimmy kan Lola Lagring, anti. Iso sorry. Jak sumurot ka da kayo. Ayan nga ini Yana. Di mo ba't kadwa bakit? Di na mangarod kaya ti sumurot kanyak. Awagam di kapsat mo. Ibagam nga amangan nugun dawayan ni Jimmy ti anak na. Naglagi po na ababae di anak na kung napintas. Ay, wanan niya. Ha? Madlaw mo nga minasana mapagtalkan ti panagrup-rupa na dya, Jimmy. Mildred, awan kas ta agsakbay. Di mo lam mo. Napintas di anak mo. Amangan no masulisog ni Jimmy. Kat pagaramidan na iti sana may parbang tanak mo. Nasaya at atao ni Jimmy manang. Di na maarami tikas na. Kamaysa, kadwa namot ni nanang na. Apay di kag buybuya iti Diyos. Nagado ti ubing nga magunggon dawayan nita. Delikado itan ti panawon, Mildred. Manang, Isong agpanunod ka na imbaga. Pagawid mo ni Yana dito balay. Nakaawag ka mo't Mildred? mabalin ka din nga itulod mo pa lang niya na iti ayandama ng Elisa, Jimmy. Ha? Apay ka di. Nasayat man ti kasasaad ni Ana dito balay. Dudi mo kaya, ibagak kinimanang taiso ti umay mangyawid iti anak ko. Anya? Ita talag sublimanan ni Yana dito balay. Doon doon niya tamanan bakit. Wan sana naparikot ti makan. Tadatamanan ti pangipaw itan ti kabsat ko iti kwarta. Naku nampay. Ay, rumwara ko tay nakalaan ti pawit ni Mildred. O sige, gumatang kantungaro diti na imas ama sida ha? Wan automatic daytan, lakay. Yana, umasidag ka man kanyak. Ha? Apay ka di, uncle? Agtugaw kay ti abay ko. Apay ka di. Aramidak ngamin ti homework ko. Saan man na natangkan ti ulom? Naimbagak nga umasidag ka, nawatang. Apay akas takamat ka, uncle. Nagpintas ka, Yana. Bayat ti panagdakkel mo. Ad-adda alumaplapsat ka. Umay ka. Pangasim, uncle. Ipatam timag. Ipatan na. Ditakan! Yana! Masapula may tarayak ni uncle. Ni, sa dino tayan ni Ana, lakay. Diyan mo. Sandalang mat di tayo. Awan nga rod. Mamangan nun talawon Itan niya kumaga pong agtalaw ngay. Inong tamaya, wanuan niya. Saan? Itan niya kumaga po. Dinakman pagatapan iti sana nasaya at Elisa. Anyat napasamakan ka, apo. Ni Uncle Robin, Lola. Apay, anyat inaramid na kan ka. Dandani nagginundawayan. Anya. Ay na, masapol ang maamuan ti inam da ito'y. Pagawidan niyo kuman ni nanang ko, Lola. Pangasyo. Sige, apo. Taibagakan ni uncle mo at Jimmy. Tawagan na ni nanang mo. Ayan ti asawang manang. Ni, adakan, Mildred. Simbangpet ka magkaya man. Ayan ti asawang kunak. Awan ng puso. Kasanon no nagbaligi anang gundaway iti anak ko? Elisa, bakit? Asino ti... Mildred? Ipag,
Panak mo tala. Mildred, ading ko. Pakawanam ko man ta asawak. Saan ko ngayon gagaral ti amin, Mildred? Oresak. Diyan mo, no apayan na aramid ko ti kasjay. Nakainoma kami ni De. Uray anyaw pa iti bagbagam. Ituloy ko ti darom kontraken kam. Pagsasaritaan tayo ko may tinasaya at dahito ading ko. Awan mo't sabsabali kada tayo. Daytakat nga rod manang. Awan sabsabali kada tayo. Ngam apay ang naaramid ti asawam ti kasjay iti anak ko. Oray, saan mo ta nagbaligi, ading ko? Nagbaligi man kansaan. Agpadalat ta day taman. Kat pang-asim ta di mo kanunungan ti aramid ti asawam. Nagtalakak kada kayo. Ngam anya ti inaramid yo. Pasensya kan, Mildred. Pakawaran na ko ma. Pangaasim, ading ko. Di mo patuluyan ti agdarom. Kasanuak laangan, awan ta asawak. Amomot nga awan anak mi. Lading itak manang. Ngam nakaikadang akon. Agdarumak. Di mo kanunungan ti madi nga aramid para lang iti bukod mo apagsayaatan wano pagragsakan. Ken di ka manggundaway iti pada matao. Agsalukag kakit di tapno pumintas tumat ti biyag mo. Alaga gayam di tanti nagpatinggaan day tapakasaritaan. Dito drama tayo. Biyag. Di tao. Musical scoring. Eli Palacio. Ipapaay kada kayo to YouTube channel Jenna Almoite Drama. Thank you manan kada kayo amin. God bless iti tunggal maysa. Biyag. Di tao. Papanan tayo nga rudan lakay. Papapanawon na tayo umutin takim balay dito pag-ababangan tayo. Saan da ka nun napaabangan ti balay da? Problema kang nga ron sa dino ti papanantay, Linda. Sapay basit di balay me. Kan adudan nga gnana di jay. Tadamot nga rudan pamilya dagiti kakabsat ko. Ay, kapilitan nga agawid tayo na ijay probinsya lakay. Agawid tayo na ijay balay dananang. Umanukot nga taninanang, Linda. Wen, kasaritak to. Kapilitan nga ron nga transfer tan natin anak tayo ijay lugar mi lakay. O na. Pasensya ka na. Naikatakmat ngamin na iti trabaho. Napay mat ngamin asyak pa'y tinapili ang naikat. Iti nagbawas na iti trabador ya kumpanyami. Ay, nala sana balin. Anya nga ikat di mo nagayatan dayta. Agsapol kan tulangan ay ti pakipurdiya mi jay lugar mi boying. Uy, Linda, bakit? Ura niya klase iti trabaho dita. Basta nadalos, sirkag. Tapno saan tayong agbisin iti anak ta? Nagpauit ka din ni Papak, Lola. Wen, apo. Gamjak inroar amin ijay bangko. Tamangan lumagastos manen iti awan kaes-es kan na abanag. Adun samat ang tikwal tayo di bangko, Lola. Binulan nga gipauit ni Papa manipod abroad. Di binulan mat nga the savings tayo. Adumat ti paggastusan ta, apo. Iso abas sitla ti urnong ta. Oho, imposible ah. Amangan no las-lastugan nak, Lola. Ni, saan, apo? Ikanak nga ro di ti kwarta. Tagumatang kiti baro pantalon kan sapatos ko. Di mo't kagat-gatang ta iti gamit mo idinapan alawas. Awanan dagi jay. Nauma akon. Isungayin la ako kun, Lola. Anya? Sige nga rod. Alaamon tay inruar ko itay agsapa, apo. Di ka mabalin apaayon. Gapot talab na lab ka unay, Eugene, apo. Naimbag nga orasyon nanang. Naimbag nga orasyon, anang. Agmano ak. Nay, pabigla-bigla kayo mat nga umay, Linda. Nakalagip kayo man apimasyal. Agmano ak, Lola? Malasumra kayon. Ne, nagdadakkel mo't dagita bagyo. Kan aguray kayo. Gamit yun sabay dagijay at daijerwar. Ay, nanang. Apay, mano nga aldaw yung nga umyan dito'y balay, Linda. Agbayag kay samo dito'y.
bakasyonan aya dagiti ubing. Kwa, pinapanaw da kami nga minan iti sigod da pagababangan minanang. Tasandan nga ipaabang. Iso ang napanunot mi ti umagnaudan diti probinsya. Anya? Lola, sa dino ti ayan ni Insan Eugene? Remuar, adda inatendaran na apaskon. Ay, kasta ka di, Lola. Ay, nanang, napanan ni tatang. Aday jay likod anak ko, agin indayon. Napariir ka nung amin ti angin ni Jay. Ala, mapan ka ni itayan na, tapno maanginan ka mat. Ngamne, di yu paglubunan di indayo na. Di yu parigatan, tamangan numadadaal. Pagin indayunan ni Eugene dayjay. Sapay naglulukmag kayo. Ay, when, Lola? Kasano nga rodan ti panagadal ti anak yo. No agnaad kayon dito'y Linda. I-transfer min adito'y nanang. Kat di asawam ngay. Awan trabaho na. Kasano kayo ngayon no awan trabaho na? Ay, agsapul iti pakipurdiyaan na dito'y lugar tayo, nanang. Kat kasanon no awan pakipurdiyaan na. Alangan asyak timang pakan kada kayo. Ah, Saan aga po tada ipaw-paw itjay ama ni Eugene. Kat namnamaan yung matan nga ado ti kwarta mi, Linda. Tane, kababain mo't kin ni Gregorio. Tane, adamot sa bali a pamilya na suportaran. no kasta. Nangasawan ni Bayaw Gregorio, nanang. Nabayagan adapay duwang nga anak dan. Manipod na tayo dahi ti kapsat mo nga asawa na. Saanan ang nagsarday ang nagpauit iti para kini Eugene. Ngam idi nangasawan, medyo naksayan ti ipawpawit na. Banag ang maawata. Tanya nga'y kat pamilya na mga ruday jay. Nanang. Iso abaga am ti asawam, tasaan nga agsadot-sadot. No kasapulan nga agabrod, pagabrod amon, tapno makaurnong kayo adagos, kat makabalay kayo matan. Masakit ti ulo, Lola. Ha? Ay sus, nabartag ka manan, apo. Kat nangan ka ka din. Nabsugang ni ti pulutan, Lola. Nasakit ti rusok ko. Napgas. Kan bakwarak, Lola. Ay na, mabiit lang ang apok. Taalaag je palanggana. Dalasam, Lola. Nasakit ti tiyan ko. Maulawag. Sige, mabiit lang ang arod. Linda, bakit? Nabartak mo di ka anak ka masimbang ba? Ay, wan nga rod Nagubing pa'y laang ngam nasumok na gaya man ti tumimtim iti arak. Kasta unay apa na nga si kaso ni nanang kankwana. Linabaran na sana sinukatan. Wan nga rod. Kasla matartaran tapay itay ang mga sa asikaso kan ni Eugene. Ni. Bugbugkawan na mo ito ni nanang. Naglokon. Apay nga yakas jay. Payman. Baybayam lang ba't? Nubagbagaam. Inton saanin ang nabartak. Tama nga nun adang agwal ano sermonam ang nabartak. Ay, madila nga mintirik na kamakangag iti kasta. Bugbugkawan nakit din ni nanang. Anda kayo maggaya man ti. When Eugene, narabyan kam tasin mang patidikal man. Nabartag ka pa'y. Kalpasan na, bugbugkawam ni nanang. Ha? Madi ati kasta ka anakan. Di mo bugbugkawan ni Lolam ata madi. Masakitan mo't Ala, Eugene apo, ingkagdigusan. Taamangan nulumami is jay indadang ko apagdigos mo. Wala. Di ka man agpakalaing amangong unget ijay apo ko si Kalinda. Jak ungong tananang, bagbaga aklaang. Tane, maditinangag ko kan kuha na idirabi Bugbugkawan na kayo matan. Di yu itulo ka kasta teramidan na kada kayo Numasair tirik na ni Eugene, basol mo, Linda. Ha? Apay, si kaya tinang padakil kan kuha na. Tako na mitlan asino ka namang sersermon kan kuha na. Nanang. Bayam asyak ti mang disiplina kan kuana. Tasyak ti akin kargo kan kuana, Linda. Sensitive nga men ni Eugene.
Basit la mangeg na, masair tirik nana. Iso abay-bayam, kabaelak a disiplinaan jay apo. Selvi, anyat kukuem dita sango ti computer ni Eugene. Apay anak katugaw ka dita. Ay, awan lola. Jacqueline no katanti computer na. Nagtugawak lang dito hindi pilid at tugawan na. Kankit kita lang ti computer ni Eugene lola. Di mo pa kibiyangan da kita Kandi ka agtugaw dita. Tamangan numadadaal. Ha? Agungat day jay numadadaal day ta. Kandi na kayak nga adda makibibiyang kadagiti gamit na. Arumar ka man ngamin dito'y silad na. Apay ngamin ayang adda ka dito'y. Sige nga rod lola. Sorry. Ingka kay di agdalos ijay kusina. Agwalis ka ijay ruwar no iso. Tumulong kayo iti trabaho dito'y balay. Tapno adda serbiyong agnanaod dito'y. Selvi, igatanganak man iti sunal ko, Gistor. Ha? Ang sunsunal ka, insan? Ala, madi iti salon at ti kasta. Nagubingan ka nga agsunsunal. Nakairwama kong tikasta. Alagi din. Ingka gumatang, taglaladutak na wan sunal ko. Pati arak, grabe ka mat nga ginunggayam. Nagmayat to pa. Mayat, numapadasan tayo amin da kita. Tapno ma-enjoy tayo. Di kinagtutubo tayo. Isa siga. Tuladan nakid di mo. Tapno ma-enjoy mo tagbiag. Manjak, insan. Kan may sa agungat dana ng kantatang. Kaasi ka mat. Taadda mang ungat kan ka. Ngam siya. Awan mang ungat kan niya. Iso maaramid ko amin nakayat ko. Ngam kita ha. Ang mga numasubraam katanyapay ti mapasamag kan ka, Eugene. Awan. Anya ko mangay. Mayat kid di Enjoy life talaga. Nala. Igatangan na kon, Selvi. Darasam. Oh. At ito tangdan ko na pa nagkabit hidya kalsada, bakit? Ay, apagisong. Agin-roll ta anak ta inton o may alawas. Gumatangak iti kagawaan na iti pagadalan. Alang nga, Lord. Ano saan tayo pala no anyo teadda? Tani, awan pa'y matmaster ka na permanente trabaho. Pa-extra pailaang ita. Nadan tulat talakay. Gada kwartayo. Mangted kayo mata iti paggatang iti pagas. Tani, awan kwarta kon. Mababain akong ngagdaw-dawat kini Gregorio. Kane, para kini Eugene nga anak na tititid na kwarta. Sige, alayan yung tinabat-bate kwartak nanang. At toy, 500 laang? Umanay ayamat na ita. Makik-extra pay lang amin ni Boyeng iti trabaho nanang. Iso nga agin nanos tay pay laang Naimbaglan no makasapul iti permanente at trabaho na. Nakurang kayo ngamin iti diskarte. Makitinulong kamot ngamin nga agtrabaho Linda. Tapno dua kayong agsweldo. Saanan nga uso ita ti housewife. Pati asawa babae ita kat agtrabahon. Man-manon ti makitam a housewife ita. Nadisdiskarte pa'y kit di ati babae itan. Kaadwan na. bumawi kami to no makasapulak iti napimpintas basit at trabaho, nanang. Marigatan dagiti dadakkel mo amang padal kan ka. Iso adi kan agkolehyo. Uwan nga rod lola. Kaya't ko kumapay ti makalpas iti panagadal ko. Di mo ipapilit no talaga adiyo kabailan. Di kagbalin nga agraraman, Selvi. Ha? Naimbag pa'y ni Eugene nga agadal. Ta talagang adda pagadal na. Tadaket nga rod ti ama namang supsuportar kan kuana. Uwan nga rod lola. Nakapapal ti kasinsin ko. Adda pagadal na ngam di namat kaya tag-eskwela. Di na pa'y inturpos ti high school. Uray saan ang makadal ni Eugene. Tadda jay ama namang tulong kan kuana. Ngam si ka ngay, kurang iti diskarte jay amam. Iso atulungam dagiti dadakkel mo. Agtrabaho ka din, tapno agsweldo kan, kat makatulong kamatan iti magastos dito'y balay. Narigat mo't no siyak amin. Tangay 20 matan ditawan ko, nanang. Agtrabaho akon. Adda pang isarkan tigayim ko kanya.
Pagtagilak ko ni ti cellphone accessories, nanang. Ikarigatan da ka pagadalan, anak po. Da kami tagtrabaho tapno makaturpos ka. Amok tirigat yung kan ni tatang, nanang. Diyak kayat nga agrigat kayo. Nga agproblema kayo iti kwarta pagadal ko. Isong agsardeng pailaang. Agtrabaho ak. Tanadan don kwarta di aginrolak ton. Kasaritam tong aron ni tatang mo ah. Tapanag ko nak, di nakapalubusan day jay. Tati kayat na, agtuloy kang agiskwela, anak ko. Tulungan dak amang kumbinser ka ni tatang anang. Please. Nagkapuam, apo. Apay nga itakalaang asumangpot. Manungal daw at ika nagawawid. Ikanda kiti kwarta, Lola. Ayan timpaw itamak. An-anwam ti kwarta. Inikan kamot idi na panalawas. Dakil pa'y agatad di intad ko kan ka. Ikanda ko no saan? Ay na, di makil da kiti mata na. Kasladyar na ti mangkabil kanyak. Ayan ti kwarta ko na. Wan, mabita ang taikan ka. Inak mga laijay silid, apo. Eugene, adda sa bala madmadlaw mikan ka ah. Pasaray maikulkulang ka. Kan kanayon nga awan ka dito balay. Sano sumangput ka? Kasla ka malugluganan. Nagalas ti isawsawang mo kanilolam. Apay ayaman nakibiyang kante. Nalipatan yung samutan na makigigyan kayo lang dito'y balay mi ni Lola. Panangisa kitar aramidak. Sana pan nakibiyang Eugene. Pangaasim, liklikam tibisyo. Kita man talangam, nagkutong kan niya. Di kan samot ngamin matmaturugan. Kita man dagita matam. Kasla rumwaran dagiti bukal-bukal na gapoy ti kinakutong mo. Awan bibiyang nyo kanyak. Agdaw-daw ta kaya ti kwartakin ka. Libren to pa iti kan kanin nyo dito'y balay. Ta kwarta ti amak tigas-gastusan tayo dito'y. No, da pa ka-extra ni uncle mo, makagatang kami mo't ititaraon. Ganda duma pa yung masapsapol dito'y balay. Manumot laday tangay. Nagpasit. Di kay pa lang amin pumanaw. Imbes ng awan makibibiyang kanyak. Nang simangpot kayo dito'y balay, aman nakibiyang. Nanang, bagbagaan nyo man ni Eugene. Sa balin tinasumok na. Anyat problema maya kin Eugene. Saan na kayo mat apakibibiyangan na? Nanang, tubngaran nyo kung matimadingar aramidan na. Di pa nagbisbisyo na. Saanin agaraw ti normal at tao ti garaw na no daduma. Jay anak yo laang ti pakibiyangan nyo. Sumanao kayo. Hinton kuan, jay anak yo tinasikugan abalasan. Ha? Pananginsulto ti kastangar aramidam. Kasladyak amo ti mang disiplina iti kastangay bagbagam. Sana kasta nanang, ngam sa baling arog ti ugali ni Eugene. Kabalan na kayo pa yan nabugkawan. Nairwama kon. Style na lang dayta. Ngam pat-pat ganak dayjay nga apo ko. Kan pat-pat gak matunay. O anya, naka-enroll kan, Selvi? Wen, Glory. Ngam, madanaganak. Amang ano tsak kabailan nga igiddan ti panagadal ko bayat ti panagtrabaho. Kabailan ta, friend. Saan ta mat full load iti subjects ta? Sa bagay matkit di ah. Isu na lang ta mabayag sa ta makagraduar tabas titilod nga inalata. Saan abali tinapatag, makalpas na. Di tanto mapupuutan day ta, Selvi. Kat, amo ka di dagiti dadakkel mo ti panag self-supporting mo? Saan, Glory? Ala, agpada ta. Uray siya, jak mat imbagbaga. Takayat ko ida a sorpresaan. Ingkay maturugan na nang rabi iuna yan. Hijak makaturog. Pampanunutag jay apo ko. Sino nga po ko yun, nanang? Kat ni Eugene asino pa'y kuma. Ha? Madanagan manualawasan a dinagawa-awid. Di na pa'y ibag ano sa dino ti ayan na ita. Ay makapadanag talaga. Kasanun no dadakas ang mapasamak kan kuwan.
Alahin kay maturugan. Tama apektaran ti salon at yu iti kanayo na panagpuyat yu. Sa pulen tayo kuman ni Eugene. Pangaasi yu, Linda. Linda, bakit? Kita ang dati yan upload da iti social media. Ni Eugene na tayo. Apay nga ka sa titsuranan. Ipanpanawagan ta no asino dakin kabagyan kan kwa na. Tamapukpukaw kano ti lumbong ti panunot na. Agpatpating na kano ti kalkalsada, bakit? Ay sus, ala, kuntakan tayo man day tanang ipos. Tapno masukon tayo ni Eugene. Naku na yung alayan nyo. Fight! Dil na dil! Eugene, ako. Anyat na pasamakan ka, anak ko. Nanang, naigumon ni Eugene iti may parit nga agas. Iso akas na tinagbanagan nan. Kasanong ay daytoy. Maagasan pa'y nga tatoy ka, anak kam, Linda. Ipaagas tayo Ang awamat kwarta mi nanang. Sapay nabayagan asaan ang nagpawpaw iti ama ni Eugene. Tanaadaan ka no iti sakit. Iso asaanan ang makatrabaho. Anya? Ni Selving ay, hindi mo't agtrab-trabaho ijay syudad. Ang mga ano at madiskitaran na ijay akwarta. Awan mat nga ron may pawpawit na kwarta nanang. Anya, nabayagan nga agtrab-trabaho ijay. Awan pa'y impawit na. Basit siguro ti sweldo na ijay Di pa'y nagawawi dun tamakumikum ka no. Ang mga no nakiasawa mo dun. Ngam inlimod na laang. Ay, saan mat siguro nanang? Papanan niyo, Linda. Inawagan ta kami ti anak mi nanang. Mapan kami kano ijay syudad. Anyat aramitin niyo, ijay. Jakman mo. Di mo timbagan ni Sylvie. Basta kunana amapan kami ijay. Ikuyog da kayo kumata imbilin ni Sylvie ti panang ikuyog mi kada kayo. Ngamawan mat kadwa ni Eugene diti balay. Uwan nga rod. Jak babali na panawan. Tamangan no pumanaw manen. Kat agwalang-walang manen. Ala, da kami latangarudan ti mapan ijay syudad nanang. Anya ti kaya tasawan da ito'y Sylvie, anak ko. Apay nga datayo diti pagadalan. Yan apay akas na ti suot mo, anak ko. Isagot ko kada kayo ti baligik nanang. Tatang. Anya? Nag-self-supporting nga iso anak kaadalak nanang. Tatang. Katjak imbagbaga kada kayo. Takayat kayo asurpresaan. Ay nanak ko, ayan. Diyak ninamnama ang maisakan mo asiksika ti panagadal mo. Ay na, kablangon na ka na natunoy mong darapa po, anak ko. Congratulations, anak ko. Agyaman nak nanang. Tatang. Ang magnanakaw ay ugali yan. Nasa iyo kung magnanakaw ka o hindi. Eugene, ako. Mangan kanwan. Inggawan ka ni Tikanam. Let's go sa makakatulong sa pag-unlad. That is the best weekend daw. Eugene, mangan kan kunak. Apay ngagsipat kang ay apo. Lola! Ala, saan na nasayati ka stadyar ti kasinsin ko? Dangran na kayo matan. Huwan nga ron apo. Kanayon nakakabilin no kumaro. Ipaagas tayo ni Eugene, Lola. Ha? Awan mat kwartak apo. Saanan nga agpaw-paw iti abana. Nabayagan, tagsakitan. Siyak ti makaamo iti magastos, Lola. Oh, adto dagiti vitamins yu, Lola. Kandag iti agas yu. Nagatang ko aminan. Ag-iamanak, apo. Itataadan iti pagagasan ni Eugene na kasinsin ko.
Agina na kayo matan. Kat ikan yung matan iti importansya ti salon at yu. Agyaman na, selfie. Nagsaya at ka nga apo ko. Talaga pinadakkel na ka, dagiti nadakkel mo ang nasayaan. Tadi mo ang mudagi balas. Asino ko matibalsak, Lola? Siya ka, lola ma. Tadi ka man lang inultulungan na pulos. Ultimo pa nang ipatag. Jakim parignakan ka. Taim pa may sakti atensyon ko kiniuchi na kasinsin mo. Ba nagapagpapabawiyak. Ngamin at napapaborito nga po ko. Saan gaya manasaya at tikas niya'y nga ugali. Ala, di kayon agsangit, Lola. Agragsak kayo kiti. Tama ipaagasan ni Eugene. Bareng agimbagan, kat agbalbali yung matan. Basta siyak, napatag kayo latakan niya ka, Lola. Saan kayo abaybayan kadananang kantatang ko? Awan ko mati paborito nga anak ken apo ko. Taditay tengel ti masakbayan, ti tunggal tao. Alaga gayem, ditan di nagpatinggaan, dayta pakasiritaan, dito'y drama tayo. Biyag. Ti tao. Musical scoring. Eli Palacio. Insurati gayem yo, Jenna Almoite. Ipapaimat lang kada kayo to YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Agyaman kami manan, God bless kada tayo amin. Biyag. Di tao. Ano sampay laeng daytoy tuyo ken turon abalon mo ari na anak ko. Tawan kwarta nga ipabalon mi paykan ka. Saan da pay ngamin nga inted ti bayad tay inlakok aturon. Anyamat day tang ipagpabalon nyo kanya ako, nanang. Kababain akanan ni eskwelahan. Sapay puro kwarta ti balon dagiti ka eskwelak. Anya nga garot anak ko. Ano sampay laeng ano anya tadda. Sana bale, tano danto paglakwan ni nanang mo iti turom. At danton dalawan sumaw. Jak agbalunan. Agdawat aktulangin iti gayem ko ani Feli. Apayakas naman ang tirupam asimrak dito'y pagadalan. Masurunak ngamin kadagiti dadakkel ko, Feli. Jay turon kan tuyo ti pagpabalon da kanya kung diti eskwelahan. Kat, apay, anya ti madiijay, kat naimas mat dagijay amakan. Kababain akanan diti pagadalan ti kasjay, Feli. Ha? Nukas na, awan balon mo ita? Awan nga ron. Ala, kat umay ka nga rod tapagudwaan ta ti balon ko akar ni ti manok. Ay, imbag ka pa eh. Ay, thank you talaga, Feli. Ano, ikanak. Apay, nagladaw ka na gawid rin na anak ko. Supay ko mati maitulong, mumut kinilanang mong agbalkot iti turon nga ilako na. Adda nga min inaramid may ijay pagadalan, tatang. Iso analadawa ka nagawin. Kasta ka di anak ko. Malangarod, ingkag sukatan taginaw kay ti plato. Aginawak manan. Katuan anak ko. Isulang mataramidam no sumangpot ka. Makauma matikas to. Alaman langan. Bumangon kan rin na anak ko. Amangan numala daw kay ti klasem. Ingka mangisa ang itikanan tayon. Anyamatan. Di kay pala nagisang mat. Ay na anak ko, maawatam kumamot atani. Isamsambot ko nga rod nga iluto daytoy turon nga ilakok. Tapno masapa ak amapan mangisursor. Jak nga ron na mo dagluto. Balasang ka nanak ko. Nasken asurwam meten ati agluto iti kaneng. Nagaduman na sa uyon. Wen man langan.